February 11, 2018 karuba asidigan iti aldaw dagiti puspuso talo lang aldawan kat apo at dagiti 20 gundaway tapno iparang tayo mat dagiti ayat tayo kat dagiti ingunguton iti biag hanlang nga dagiti asawa tayo no dagiti iti pamilya tayo karot kaduan nyo iti 40 kaduaw iti laso ti talong nga oras manipo dita hinggan alas 3 ni malam ito lang apo 97.7 Sweet Radio Santiago City nag-summit with yours truly Manong Jun Seriales together with John Mark Pastor. Yan, apo, kat naimpangal daw tayo amin ngawan lapas na sa tinuman apo ti ayan nyo. Madama kayong mga kada kiti dadungan alpasan sa kanyata nagsapat ang alas 11. Alas 11 masapor mi mga tanay nawatiwat datoy programe talong oras. Narikat ti mabisinan na iso nga sinapsapa mo tani bakit iti nagluto iti pangaldaw. Thank you very much. Thank you very much yung kabagat. Juvie, Pastor Seriales, haan-uni nga nervyosa. Ano na Batit laeng. Sumurotan ti amin nga lalakad me. Anyway, may nagmayat materit na nga makikita ni bago mo. Diba? Anytime of the day. Kesa mo DJ Suna balay no adlakal man nagjubingan kesa DJ balay Suna nga ambong kananawa ay kat na may manood dala tayo Suna ta adati ma kape yeah. Iso nga si Kabalong agbiro kamutan iti Kabalentina tabakano dati Valentina mga dati ulag ti ulo na ti masarakam so man to kay data kalaban sa ni ko ay dar na ba madimon Genti so mga pelikula ni Valentina dayjay hay diba haan kasi Captain Barbelsa kaya Valentina dati kasi nga kalaban ti ko uwan nga masabali nga movie nga ko Valentina pero Valentina kasabali nga series iti comics data di Genti Hiwaga comics data idubi nga malig na puta na kaya nga so tinagapo na data nga Paulo Valentina anak ni Zuma Sumang katunggang. Ngarod, kati-kiti ka-aro ba tayo abo nga online nga madam mga bubuhay tayo ti Facebook. Good afternoon kata namin. Sa dinuman na po nga pasat, itilubong tayo nyo. Di ka kayo man pabil, nagbakal. Mindanao, Visayas. Kasla ko makinila ni Javier Butak. Hello manong ko na. June Ganating GM. Ni Roder Sedor Villamer. Kaya nagaduda nga dagos nga online. We have 75 paglukat pa lang 75 viewers kanamo ni Dex Limon para kadagiti Guardians RGBI Ram Guardians Brotherhood INC ang arod for your messages karuba kindly text us ito ya 0915-071-3686 dati ka iyong ipadanon kadagiting ingutin yung tibiyag na mensahes diba? Dati tayo gijay ka kablaon na kami mata kuna nadjay dajay balay sino dajay nantilaos ay narigatan na mo kablawan nantilaos ini tilidang madamang agparparo dati ruuta ta dajay di arubayan nyo ni nanay ko Lourdes ni ating ko naka-duty hinala di bike ko nakigtotak-tatay ka unawanan ginamit nagayam siyempre Jimmet Raniag, Ramon Isabella, Crabahal family, ni Manong June, ni Manong Tinang, ni Janjan, ni Jelay, ni Blessed, ni Manong Amayang, ni asawa na. Minorize mo nga talaga ay ha? Minorize ko, Jimmet Banger, Dapong Lawag, ni Nanay Ropen, ni Tatay Hill, ni Gumbay, ni Naganadjiduan, ni Bunso, Kanadji Mesa. Panganay. Siyempre, Bunso dyan mesa, di pangalan niya mesa. And of course, to my family, dita, naibagat ko tayo, ibagat ko nga Juvie, dagiti anak ko, ni John Feliz, Jason Fel, and Justin Fel, and of course, ni Nancy, kini, siyempre, tikatuga nga kita, nakaisam lahat, nga naka-aritos, bigbigat, nakita dyan ritos na, nagdakol, siguro papanan na dita. And it is San Sebastian, my father, Felix, Seriales Sr. and Annabel, and ni baby kininig, ni Odessa kini Jurgen, ni mana ko nga Regina, agkasangay ito na February 18, advance happy birthday king kakabsat,
mat, sa pilo ko mata, ado ti mabsog, iti macaroni dita Villa Beltran, ado iti arak, kaya. Pero, diti mo na nga sonata, sagot mi apo, kadagiti manarimaan nga agpalpal pa. Ay nagtangkang atumen, tunggal ada babae atumteng, kun dita digdiga, damdamalang inagitan ka edam. Ay nagtangkang atumen, tauray no text makipinat na kanen, pasaak lang itilot, kaya't nan makipalot sa kamangan tibalot. Kastat urarak kastat, uray itanda dan asawat, single nagpay kunkunak, jakman amuno apay apachandak, naduma-duma iti biktimak, palasang ken balu patulak, ang emninteng didigrata at danaanak mo jak ibalay patayendak. Ay nagrigat ngayang ti Castilla babaero, maibos ti pisam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan, awan pa yan pagdaengak, ang mga klum kaniya. Kati-so amin na pong Alita Palengke, iti Ramon, Ken Santiago, San Mateo, and other nearby municipalities. Good afternoon. Kada kayo amin na po. Sabay lang mata maragsakan kayo. Kabayatan nga kadwa na kami. Iti kastoy nga aldaw ti Domingo. Ay nagtangkang at agadutin nakapagpakanen, sustento adawat da, ngujak itet agyanak natiselda. Ay nagtangka na tumen, ngemdandani ag nagbakelen, tep-tep pa ekti babawi, krikrigat na taraki, nahilig ti babae. Ay nagrigat ngayang ti Castilla babaero, maibos ti pisam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan, awan pa yan pagdaengak, ang mga klun kaniya. Ay nagrigat ngayong ti Castilla babaero, maibos ti pisam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan, awan pa yan pagdaengak, ang mga klun kaniya. Ay nagrigat ngayang ti Castilla babaero, maibos ti pisam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanan dagiti sanikwag, nagbibingayan dan, awan pa yan pagdaengak, ang mga klun kaniya. And of course, at dagayang bisita tayo din yung Villa Carmen itatangkan nito ni Sophie. Ayan, dati kay apo ko may apong nakigtot tatay first time na mga kang kanta di unig tilugan. Gid na dati sunata niya tilugan. Nakakita lata kanya tayo be. Parang nalata ni
makamulong lang. Apa nga ta? Nagpintas la ka dito na dito. Good afternoon, Sophie. Magpakabait ka dyan. At sige manood ka lang. Makinig. Kung text line, nag-text na ka daw. Kabla kumanti family Morales, Acosta, Sebastian, Tolentino, Pakito Carman, Jason Natang at Dalayak, kasalaan ni Lolak, Bakit Julie, Sebastian Toy nag-request, Jonah Pintas, nga taga Jero Jones. Isabel. Kat hi sir, good PM, good kumandi lakay ko nga nakaindayon, ba iti pa nagdudingag na iti programa yo. Thanks and more power from Babeth Tiramon, di namat imbag at tinagan nila kay na siguro secret. Kat ko na naman ikabsat ko, hoy, agtagtagari, anyo ipagbuka birthday ko. Diyos ko, makita mo ta Facebook kabsat, nga dati. Nag-notification na ko. Notification na. So, once nga nag-sign in ka Facebook, it's Regina's birthday, kung nanano ko, ante. Kung nanalente niya, Jobe, butayin nyo man ni Sophie, kadingdingag, ni si Lolo yan, kung nana. Tapos ka na, ilabas mo si Lolo dyan, kung nana, mutan, ito doon na, radyo ka na. Kuya, good morning, pakibati nga kuya, yung family Lubong, kuya, from Mama Jen Lubong. Rowet, request ko yung damagi, kuya, na ako. Dati manitay, hanggang lawagan nga, text shortcut nga kung kuna. Correct ito niyo. Awamot di ko. Sarger? Aon sarger mo? Maadap mo, dito sa lutong. Ada sarger ko. Sige, damdama. Damdama pa ito ko. Sige. Basa ka pa ito. Wala. Naimbag nga alaw yung manaw. Jown, tablawag amin nga taga Cheersmat. B1, kuna naman. It's me, Dennis, pakiplay, Kuya Tindaan. Thanks po, and more power. Okay. Nagmayatay. Siya rin lang ka sa tiboses mo ay kat dahil sumarunong nga sonata ay kat lalaingin man ti tripan mi lang nga po. Lalaingin man ti mang tira ka dito ay maipaay apo ka dagiti alulod nga konada. Ana? Alulod. Ana jay. Sahod ulan at medyo tami bas. Pasintabi apo. Wan apo ay kantala nga po awan iti gandat ni nga mang pasagid kada kayo nga umisam tayo. Uneg pampasahero adip ni taadakan payod amadi idiyag din natwa atami dagitoy ti agririri agnaganti pitot kinsinti nakatugaw nga inanglit ag pinabasol anabangsit nagpinggit tay dua atami nagwangit rambol uneg ti jeepney nagpinaw ti driver ating itapnon mapanagre-bere Litamit anak ibiyang tay konduktor nga ang abos na tupol nangisit na ramraman pa'y anapis Taymit pasahero ating dera pariyatong iib inagan na sangsangitan na tay lako na kamatis pariya na tugawan na iti pa nagdalupis ako na kasla ubing amaladaga ingkusay-kusay nat sa kana nagluka isjay pandiling na kaputa di makaanawa tay ting i-driver da impayawat na tay palsiit kini konduktor na ang isit inagaw met tay tindera tay palsiit ako nada imbala na kamatis pariya kasla bulintik intirador na. Good afternoon, karuba ako. Ito, Miss Isam. Adadwa, anagriri, unay pampasahero adip ni taadakan payod amadi idiyag din natwa atami dagitoy di agririri agnaganti pitot kinsinti nakatugaw nga inang
tay tindera, tay palsiit, akunada, timbala na kamatis pariya, kasla bulintik, intira, doon